Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ani Marlon iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dahiti pakasarita nga nakpaidrama ket may papan iti pamilya. Dua kami laeng agkabsat ket siyak ti inauna. Paborito idi dananang kentatang ni Meryl akabsat ko. Nuapay anak ko naktikasta, iso ti inak isalaysay. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam a Marlon, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, adda ka di kwartayo? Apay man ti kwarta aya, Marlon. Igatangan da ko may ti sapatos ko. Nadadaal nga minan tayo usarak. Ay, awan kwartak. Agtsinelas ka pa lang ama pa nag-eskwela. Nanang, Sa pulam di amam. Ta iso ti gumatang iti ka sa pulam. nanang. Awanan bain nga min day nga amam. Di pa'y mangtadmat iti suporta na kan ka. Siyak amin ti aggasgastos. Manipod insikog ka, aging nga impas ngay ka. Aging ga itatag sa eskwela kan. Siyak amin. Nanang, Iso nga inton dumakkel ka. So balitam, ti panang padakkel ko kan ka, ha? Talyawon na kaming tumot ka ni tatang mo, Ariko. Anak, saan arumpeng tikas dihay nga ibagbagam ija inauna nga anak mo? Nasaya at aya nga inka iboy-boy tinagrigrigatam kan kuana. Kat pagrebangamot da ita kas may saan naganak. Nanang, nasaysaya aton ti kasjay. Tapno saan to ang makalipat inton dumakkel. Palpalagi paklaang mo. Ay, Basta no anya ti kayat kong aramidek, nanang. Pudnumot nga do ti rigat ko kankwana. Tamanipod insikog ko ni Marlon, siyak amin tinagrigrigat. Awan na pulos tintultulong di awanan bain nga amana. Ana, Irresponsable di amana. Uray piso awan pa ininted na. Siyak amin tinaggasgastos. No agsakit ni Marlon, siyak tiaggastos. Awan pa itultulong dahi tanga amana. Nanang, igatangan dakman iti cellphone ko. Anya, ni, tay ginatang mi kanitatang yung cellphone mo ngay, anak ko. Jak kayatan dayjay. Kanayon mat nga aghang. Makapasuron. Anya? Sige na, ibagayo kan ni tatang tagumatang kayo iti sa bali. Jay nangin na Anya? Sige mutan nanang. Jak agis eskwela no di dakikatangan iti cellphone. maditi kasta, Meryl. Tikit di pa nag-adal mo ti into na ramwan. Bye-bye ang parlaang ta cellphone, ha? Basta jak ag-eskwelan no di dakikatangan iti cellphone ko. Alala, wanan. Bayam, ta ibagak to ka ni tatang mo, wan? Gumatang tayon to. Oh, agpili ka na niya kadagiti a cellphone ti kayat mo, Mary. Ay, daytoy, tatang. Daytoy ti kayat ko, oh. Sige. Ana, bakit? Dahito iti katangan ta. Umdas nga tati gatang tayo. Paano tadakin ka akwartaya, tanayo na. Dapat mo't idulduling po dito. Oh, sige nga ron.
Ang amang kita tayo pa'y ay ti sa bali. Ang mga noada pa'y napimpintas. Sige nga ron. Iti da dya banda. Umay kayo. Oy, Marlon, umay kan. Di ka tumalangkyaw dita. Tama nga numapukaw ka. Wan tatang. Tatang, nanang, gumatang tayo. Mabaling ka di, Marlon. Di ka pagatang-apagatang. Tanaga to ti ballpen ni balay. Ag kayo wala ti ballpen ni balay. Basta dahil padulin mga kwarta. Aguli magkangaminan Marlon. Di kan sumanao. Wan, nanang. Oh, daytoy Marlon. Kwartam, idulin mo, wan. Nangalaan nyo iti kwartayo, Lola. Day base, ta pensyon ko. Igatang yun samat iti agas yo dayta, Lola. Nakagaatang akon. Malan, idulin mo dayta. Naimbag lang nga inuutam abalon mo, iji pagadalan yaw. Amok nga men, adi nakaik-ikan inanang mo, iti kwartam. Saan nga rod, Lola? Ngamsa na bali? Tadamat ipagpabalon na merindak. Basta idulin mo dayta, wan. Agyaman nga rod, Lola. Nakasingsingput kayo kanyak. Kuma, umatidog pa iti biyagyo. Wan, basta sa anak nga agsaksakit. Agbiagak pa'y itinapaot, apok. Basta agadal ka na imbagwan, tapno makalpas ka, iti pa nagadal mo. Wen, Lola. Agsardang ka pa ilay di pa nagadal mo, Marlon. Tani Meryl tag-eskwela iti kolehiyaw. Awan kwarta pagadal mo. Gamdo kayat mo, sa pulom di amam, na iso timang paadal ken ka. Tatang. Wan Marlon, dakkel kamutan. Sa pulam ti amam, barang matulungan na ka. Tano da kami lat namnamaam, awan ti pang paadal mikan ka. Ni Meryl laeng ti kabailan mi apagadalan. Wan nukastati ko nayo. Nanang, tatang. Awanan bain ngamin ti amam. Taidin si kog ka, nagpukawan na kaslasok. Ala. Di mo ni palagip ti napalabas, ana. Tamasurunak lang ang makalagip iti dadya tao. Agbork lang ti darak. Mabalin mo ti agtrabaho no kayat mo Marlon. Tanasurok mo ton adi si utsom. Sige, nanang. Agtrabaho ak. Tapno makatulong ak. Anya trabaho, tinastrukam, apok. Bagar iti grocery, Lola. Kasta ka de. Ala, agan anus ka, wan. Wan, Lola. Paspasin siya amon, dananang kantatag mo, wan. Wan, Lola. Ure adda paborito dang anak. Jaklat ta ida guraen. Patpat gaklat ta ida. Ay naimbaglakit din, tanasingpot ka, apok. Day tati kay kayat ko ka. Natulnog ka nga ubeng. Tulungak dananang kantatang amang paadal iti kapsat ko, Lola. Tainton makalpas ni Meryl. Sakto mat ti ag-eskwela. Manong, kwarta man. Ha? Saan da ka kading nga inikan dananang kantatang iti kwarta, mading? Agdawatak pa'y nga rod kan kaya, no daintad na manong. Ha? Marlon, ikampay lang taadin. Tawan kwartamin kanitatang yo. Nagsweldo kan sa amatan. Wananang. Ala, ikam nga rudon taadim. Wananang. Ano sa matulungan ti kapsat mo nga gadal, Marlon, ha? Tani, di matagimbagan tuloy ako. Wan, tatang. Diya akong mga trabaho, taadomot ng ti marikrik na kiti maghig. Si kalaan ang tamo miya makatulong iti kapsat mo. Wan, tatang. Di kay madanagan. Tamalaksid iti panagbagar ko iti grocery. Aglakwak pa iti balot iti rabii. Agkumbuyak pa iti malam. Nukas diya malpas ti trabaho. Nasaya at nukasta. Sana balay, tainton makalpas ni Meryl iti panagatal na. Sumublat kanto mo't nag-eskwela. Wan, tatang. Manong, awan ka ti plano amang sapol iti amam?
Pinadas ko na sinapol iti social media. Ngamjak mo't mabirukan tinagan na, ading. Ay, sayang. Amangan no baknang. Matulungan na kakuma. Sana balen. Kabalak mo tiyak trabaho. Kabalak apagadalan ti bagik. Ngam sikapay lang ti pampanunutak, ading. Kaya't katulungan. Ay, wen gaya manong. Nagsweldo kan? Kasapulam ka di man ti kwarta? Wen nga rod. At dabayada kisi pagadalan. Mabit lang, ha? Oh, daytoy. Umdas ka din day 3,000 a pisos? Ay, numanayunan pa di. Nasaysaya at manong. Gusto pa lang dayta. Ikan kanto manan, ading. Ay, sige nga rod. Agyaman na ka. O sige, tagsubli ako ni boarding house ko ili. Sige. Itulod ka di? Ay, saanan manong? Kabaulak. Kat, kaano nga graduar ni Mirel, ana? No kaskasano, itatawanan ti panagturpos na iti kolehiyo, nanang. Anya kurso ti inala na itayan. Kinamaestra, nanang. At danton maestra nga anak yaw no kaskasanaw, ana. Wen nanang. Iba kayo, tasaan pa'y laama kias asawa. Ay, wen Diyak mo't ipalubos ang mapasamak dayta. Agsapol pa'y mo't iti trabaho na Kan masapol ada kami ti umuna apang tadan na iti sweldo na. Kat, ni Marlon ngay, tulugan to madjay adi na tapno makaadal mo. Iwen, makitan to no kasano, nanang. Saan ka di pa'y laday ti panunutan nyo ita? Inton addanton trabaho ni Meryl, sa tayo pagsasaritaan ti may papan iti day ta abanag. Nagsweldo kan, Marlon. Wananang. Inkanto man ikan iti kwarta di adim. Tanay, jak basangot yag paili. Asikaswak ti amayo. Wananang. Mga wit kanto motan iti prutas kan nateng. Wananang. Mapanak nga rod itan. Tawan trabaho. Sige. Nayunam ti itad mo takaasimot. Jak kayat ako mutong di adem. Ha? Ni, manong. Apingad ka. Kariring mo pa'y lang kataldawan, Meryl? Kumaykay ka nita allowance mo, ading ko. Kan adaimot ko aprutas kan natang. Kwa, sige, ibatim ditan. Kan itad mo di kwartak manong tapumanaw ka matla adagos. Ha? Apay panawon na kadagos. Kwa, agungat ti landlady mi. Maiparit ti bisita ng runan no lalaki. Anya? Nga uray siya ka mismo akabsat mo? Wan manong, maiparit. Agungat da. Ala, yun mo ti kwartak tapumanaw kan. Darasam ta mga numakita na kati landlady mi. Ha? Sige. Mabit lang nga rod. Sa balit at parparik na kanyak. Jakpat yan timbaga ti kapsat ko. Imposible apati siya kakabsat na. Kat may parit sumarungkar iti dagos na. Dito yak pa'y lang saan unay nga dayo. Tapaliiwak ti kapsat ko. Kan gagara akasaritan no madamdama ti landlady na. Tagdamagak. Papasulam? Kat nagatantamot at waday to Ha? Kat, papanangarod manan. Lalaki ti rimwar iti ridaw ti pagababangan ni Meryl. Saan? Di panawan. Saan kumamata pasta Umay ka, dito nagtipagsalitaan ka. Papasulam ka. Sino dayjay a lalaki? Nakasaritak ti landlady, Meryl. Nabayag gaya man ngagdandan na kayo iti nobyom. Wen, manong. Kat, masikugak. Anya? Sana bale, ikasarnak mo't ni Jade. Saan ka di, Jade? Oh, agsao ka mo't wen ko nam. Ikasar ko to ni Meryl. Apa man na makaornungak. Manong? Kat, kasano nga ruden ti panagadal mo?
Sa anak pa makagraduar. Nagpatingga akla iti second year college. Anya? Kunak man no. Pasensya kayon manong. Jak mayulo tag eskwela. Iso ang nagsardengak at jak imbagbaga. Ta sigurado nga ung tandak. Dasakit tinagam ko itinaramid ti kapsat ko nanang. Ninamnamak ang makagradwaran. Ngam nagsardeng mat gayam iti panagadal na. Jak kayat ti agiboy-boy. Ngam linukon na tayo ti kapsat ko nanang. Da tayo tinang bibiyag kadakwada iti nobyo na. Imbes nga agtrabaho day di lalaki. Saan? Taginundawayan na tayo. Naanya nga rod ngay, adaditan, masikugan di adim. Awanan ti maramidan tayo. Jak mat kayat nga ungtan, ta mga noan niya pa iti mapasamak iti inawan na. Nanang. Iso apakawanan tayon. Saan tayon asidiran di adim, Marlon? Sayang ti kwarta nga ininted mo ijay adim. Ninamnama tayo ang makagradwaran. Ay, hanyan tamasik ugmat gaya man. Jak kayatan asidiran ti kapsat ko, Lola. Taore aramidak ti kasta. Sana na maisublitin na palabas. Inurnong mula ko man ti kwartam. Taiso ti pag-aadal mo. Sa nabali, Lola. Padasak ti ag self-supporting. Talaga kaya't ko ti makaadal. Nasaya at ay taakapadunutam, apo. Ingad ko tinagtrabaho, bayat ti panagadal ko, Mr. Lonely. Ket naayat unay ti Diyos, ta nakaturpusak iti panagadal ko. Kinamaestro tinalak a kurso, ket ita, agisursuro akon dito'y lugar mi. Ket siyak timang tultulong kadag iti dadakkel ko, ken ti kabsat ko. Nagbalin matan anasayat dananang ken tatang kanyak. At damat na asawak, ken dua nga anak ko. Tuy pagayam mo, Marlon. Dayawag ti kinasingpet mo nga anak, pagayam a Marlon. Saan ka nagimulay ti sakit tinakam kadag iti dadakkel mo? Gapu iti impakita da asaan anasaya at ken ka. Ket imbes abalsam ida, saan? Tasikapay kit din timang tultulong kadakwada. Ala, itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapat check, anasaysaya at tupay, ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritan impatulod ni Pagayam a Marlon at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.